kunandia watekmanta tarinakuspa kanchik ñawirinapaj Diospaj qillqasqanta. Niraj kicharisaspa noqanchik Diospaj qillqasqanta cuentay munayki. Imaynatachus Jacobpaj warmi wawanqa deshonrasqa karqa runarayku. Chaypitaj qhari wawasnin Simeonwan Leviwan anchatataq rabiakuspa karqanku. Chayrayku planearqanku wanchiyta kay runata. Hinataq dia paykuna huchachakuspa karqanku wanchispa makisninkuwan chay runata. Diosninchik niwanchik munasqa kuyamasi, mana walejchu, mana kosachu runa kay pachapi justiciata obrananta. Chaypaj noqa invitayki kicharinaykita kay libro de Hebreos capítulo 10 versículo 30 maypi niwanchik kay hinata. Yachaychis Señor nisqanta noqaman, tupawan justicia ruwayqa, noqa castigasaq nillarqataq, Señor huchachanqa mana kasuq llaqtata. Diosnillanchik kay pachapi atiynin tiyan paypata obrananpaq justiciata, huchachananpaq mana allinta obraqkunapaq. Mayk'aqchus imaynatachus noqanchikqa mana yachanchikchu, pero Diosninchik yachan munasqa kuyamasi. Chay seguridadwan noqanchik kawsanachik tiyan, porque si noqanchik ruwaspa kasun makinchikwan justiciata chayqa huchata tarispa kasun. Kunandia munasqa kuyamasi, invitayki Diosninchik tatapi confiayta. Diospaj bendición ninwan kunandia llank'arinachik k'ayakama.